bangani bami linjani. We are back, me and Dodo, DJ Dodo. Yeah, DJ omkhulu obulala lapha ke. Uyathala emthathweni phela uDodo utsha yonke indawo. La lapha kubuya zobamba ama camera producer. Yeah, Thandeka. Dlamini umqalo sizwe namhlanje njani Thandeka Dlamini. Mina ke ngiyakubingelela nantu uhlelo ngisakhuphula uhlelo loluthandayo. Lwangibusiza ngidlala ama program akudala. Lapha ke UK ngibe ngama COS. So ngiyasebenza kodwa umsebenzi ngilutshwana ama shift ngakho kakhulu. Mina ke kulondoda osebenzela kenye agency la wathi ke ngibe ngizojoina na le agency yakhe. Wacela ke ngikhombisile isithandana. The problem is umfazi wakhe unlandile emsebenzini wami. Labe ngisenza khona ngoba luthuli endaweni zabo Huddersfield. Wathi wacina ke ihome labe ngangibuya biza ke amapholisa. Wacina bengitshela ke lapha enzenza khona umuntu lo wangibisayo ukuthi somela cancel izithupha zami. Into le ngidawulele kakhulu ke kunjena nje samelele aphile ngenzileyo angisebenzi chisa. Kwenzakale ke ngoDisemba ka2024 umuntu otakhuze ke indoda yakhe. Mina indoda le yangitshela amanga ukuthi yena akayithathanga. Ngangengilale le ndoda omnikazi kodwa indoda la wangitshela ukuthi ku-separation because I could speak to the man 24 hours. Bengawazi umfazi ohlala ke kubo live-in. Hawu masinyane makhosi COS kwavele kwahlupha izinhlungu. Lahle lafuna ke ukuthi ke lithole. Kuthotha mama wasakwazi uhlala isikhathi esithi. Sanda ukufika nje mama wahlwazwa ke imizwe enzima. Hayi wayilanda ke indoda. Hayi indoda kanti yomnikazi. Into enjani kanti leyo mama into enjani? Switchala naThandeka Dlamini. Into enjani nangu uma Willis ethi into enjani?
Frusta, into enjani le, into enjani le. Yafala into enjani leyo bese itshalo ke uthandeka Dlamini ingoma yamawele sethi into enjani uhlelo ke sakhumbula anibabhala njengo Dominic Mpunzi unjani Dom uDominic uthi ke ngisuke ke eZimbabwe ngomnyaka 2011 siya ke South Africa lo sada kuphela nje kunapana ke ukwakhiwa kwama-stadium World Cup lo World Cup sokuphelile ngaba lenhlanhla athola umsebenzi ukubona kwakulento ezazidilizwa khonapho lami ngisebenza ama-peace job ngajabula kakhulu ke ukuthi ngiyathola ke inzuzo ngagcina sengiqhatshiwe ukusebenza eJohannesburg Stadium lapha ngase ngingunywa kumathanyela wabo ngasenza kunjalo kwasoza ukuthi ngelinye ilanga ngabona ke intombi enhle yasekhaya ngathandana layo sesihlala ke endaweni okuthiwa kuseJubert Park ngithe ngihlelelayo kwesikhathi eside ke ngithe ngiphuma kwelanga ngihamba ngingagibele i-taxi ngabe manje abafana abayi-3 bambuza ukuthi no yini yakho ngathi bafowethu kade kuthe wayelibuza intombi yami omunye wathi wanjalo ukuthi udila kubi lo mfazi womuntu imali yonke la enga masinyazi ngakubulali ngathi ngila mali bandithatha bambisela la besahlala khona ke eflatini basetha bathola kule 400 rands baphuma layo bandithathela bandisetha bandithathe izinto omunye wathi inja leka ibulawe bangichaya bangichiya ke emastepsini secretary lana yebukele yonke into le kodwa ayizangenze lutho bahamba la madoda unothe sebuya sengilimela kanjalo ke wabethena kabazi umfana ngwakibo ke echolotsho kodwa bake bathandana besesekhaya kudala wamdescribe ngendlela engazi ngayo la ngamucho wathi umuntu lo ngehlwana la ngo2009 wena ukuchaya ngo11 so ngahanjwa ke esibhedlela ke ngagcina sengisilile msaza soze ngukhohle ke lo suku umfana wana ke ehlala engithreathena njalo nje owathi usejele angikwazi njalo egraduate 10 years ngenicala ngo2018 uthi bazaphuma ke ngase sabuye ngibulala yini ngenzeni umfazi wakho ndoda uhlala la uthini yena mama ngicela ke unjale ke enye izingoma edlandelayo mana ngitshela umgongo Mob Jive Party mgongo
Sikwenzayo kuhlelo ngisakhumbula ingoma ethi ubobujay part ethi mgongo ngichaleke uDominic Mpunzi la wabhala ngapha ke nangu lo ngiphethe kuthiwa nguSijabuliso Dube kunjani Madube ngiyakubingelela kuhlelo ke ngisakhumbula kunjena nje akala ngibambeke incwadi yakho mbona ukuthi ubhala usithini ke lapha Sijabuliso Sijabuliso uthi ke mina ngikhulela ukuthini emakhandeni yabo ngikhuluma umntana lembeko kodwa ayi problem ke ngaba nomngane wami othi ngithanda ehlalela uVV5 sithe lothanda isikhura kwaphasi aqalisa ukuthi hayi impilo ngane izinyanga besana ukuqeda ke izikolo esifunda ke eTown lo bekumnyaka ka2014 so wenzima bempilo sacina sithi hayi seziqhika lokubana sizikhombele kodwa akasiwuli kodwa siyakhomba sithathwa ngabafana siphume kanje amadoda sinatha emaTown Nxa suka ngikhaya ngithi ngiyalala koThando uThando layathela ngikhaya salala ke sasikhompyutha ngolala labafana ulela into kangaka iproblem ekhona kokusiba ngabantu abangane badala babesala ukusebenzisa ngeplastic lo baba ngikwazi ukuthi wangilimaza wamfaka igciwane ngibaba wayesithi uvele eHarare sithi into yakhe engagqoka iplastic yalala so wala ke sebenza ke condom la ngavuma wayinike $20 lelo la salala ke sonke lanxa nje wangenza nje kawani ngavuka ke lodge sathatha ke uThando ngahlala ke isukwana ngaqalisa ke ukugula ke umsakazi into yangigulisa kakhulu abangikhaba ukuzimbula kuyini ngadinga wagcina ngisiya kuma test ngatholakala ukubana ke ngile le STI from there kwathiwa ngirecommend ukuthi ngiyenze ama-test HIV ngayenza ngathola positive mina ubaba engalala engelakhondomu ngiyalwana ubaba umdalwana angazi ukuthi uvela ngaphi kibo kangimazi ngalala ya-1 abanye ngangisenza iplastic so ngayithola kanjalo kuyisifundisa kodwa I'm living positively with the disease ngiyakhula konje sasele 27 ngiyabonga kakhulu ngohlelo mina ngosiJabulisiwe Dube sengibhala lapha ke okwamanje ngibhala ngiseHarare lapha ehlala kwalo auntie so ngicela ke ngitshalenye izingoma Sijabulisiwe show why do you so in your life ungaka mntwana ngendaba nje uthanda imali bakithi imali usuka kuthini kanti imali abusosweleni impilo iqhathele more than the money impilo iqhathele more than the money nawama ngumelanga ke uthanda wabona kanti ipipi kile yabona sekuchiye emanyaleni kanjani era ngokuchaya ke ingoma ethi phezulu amastanda Sijabulisiwe Dube
bunandi nande Beno mayuza Uti bunandi nande Skibu mayuza Mr. bunandi nande Beno mayuza Uti bunandi nande Skibu mayuza Mr. bunandi nande Phezu kwamastanda ingoma esitshele-ke Alex Alex masijabulise Dube Alex ngiyomele ngimbale kathesi sijabulise Dube siyabonga kakhulu-ke sijabulise Dube uthi wagcina-ke ngokuhamba examalaza ekhipha iphente ekhiphela wonke umuntu wagcina ethatha kumkhuhlane we-STI omanje HIV positive but be strong, keep on keeping on. Umvuzo wakhona awulanto wayenza singathi mba usakhula sazi kodwa ukhuluma into ofuna imali ngingajakhi imali. Alex Phiri, kunjani Alex Phiri? Uhlelo salibonga ngiyakubingelela mina ngiphala ngapha-ke ngase-United Kingdom. Ngisuke-ke eCanada sengizohlala pe-UK ngo-2016. Ngibalekela umama abantwabami ababili yena ngamshiya-ke e-Edmonton. Abafazi laba tshisa bahlupha ngacanti ngibuye ngapha e-UK ngithanda lo mnye-ke umuntu ongunesi. Inkinga esikhona-ke lo nesi ngomnyaka ngo-2021 kwavunyelwa 2021 2021 wangilela umkhuba waqasa ukungidelela into ngizakuyibona. Hayi manje sami emaphathini sehamba yonke indawo wathi siyakubheda iphathi omngane wami. Hayi buyazokusile. Indaba ehluphe khona phana ngo-2023 mhla ngeValentine ka-2023 wabuya-ke elama-love bites egcwele-ke lapha ngazuthi mbona umuntu lo wayemenzani wamtsha ama-love bites entanyeni waphika wathi ulunywe isibungu. Wathi ule-reaction of some sort ama-love bites layo emathathu entanyeni-ke thisa uyala ide yangikhona athi ebuya wahamba wageza wahlala ebathroom okwesikhathi eside ngamanga ukuthi-ke uhamba njani. Uthe sephumile khonapha wabuya ngenza ngaboma ukuthi emvunulala wabesala wathi nodiniwe ngoba ngase ngimbambile ukuthi vele ngangizezwa ngoba le-experience okuzwa umfazi oseke wachaya omunye umuntu so ngandlale ngizwe siyahluphana sesehlukene lo muntu but this is holding me at ransom senze i-joint bank account ngithi siyidilize yena uyalo siyidilize
mina imali yami ngiyitransfer eCanada ayibuyele kuleyo account. So kade ngiyabona esebenzisa withdrawal esebenzisa leyo account. Ngithole nzima mfana kaSibanda, inhliziyo yami buhlungu. Ngize ngifike ngoSathane. Yimo Alex Phiri. Ngicela ke ungichallenge izingoma ezilandelayo. Waiting for a new day. Uthe uyamthanda ke Edwin Hammer. Sponsor ukuthola ke Edwin Hammer nasi ingoma yakho. Better Dawn. Yes, nguye ke umhlabelelo wahlupha kakhulu Edwin Hammer, Waiting for a New Day. Kabe zaba khona a new day lapha esathi wonke kumnandi. Besitshela Alex Phiri.
khona ngase-United Kingdom. Immaculate Ngwenya semphethe yakho. Immaculate Ngwenya wathi mina-ke ngintombazana-ke oleminyaka-ke eyi-29. Uhlelo ngilazi ngelifundiswa ngo-anti wami. Ngiyaluthanda lolu hlelo, ngiyalilalela kulezi nsuku. Mina-ke ngibhala ngise-South Africa. Ngilapha-ke eGoli ngihlezi-ke sengisebenza kwenye-ke i-restaurant. I-problem ekhona-ke i-restaurant le imanejwa-ke indoda ka-cousin wami. I-problem ngithe yena ngomnyaka ophelele ka-August sengani sengi-victimizer ngoba ngayala ama-sexual advances. Manje umngane wami ngaso-cousin wami wathi ngisithutha kumele ngivume kanti ulalwa indoda kule msebenzi. Ngagcina-ke lami sengidelisa sengifuna ukuvuma ngisizwa ubuhlungu olintshontshelwa kwe-cousin wami. But I find him now exciting and uyangichaza. I-problem esikhona ukuthi-ke ngisawethi we-end in tears. Ngikhuluma kunjenje nge-Christmas sayenza i-accident sisonke, walimala kakhulu wathi mina ngiphume ngihambe ngingahlumi kwe-accident. Into esihlupha ukuthi kuthiwa siye court ngoMarch lo dlule and amaphoyisa ayithethe ibizo lami, so mina ngiyi-witness ngisakuthi ngabuye i-court uzambamba. Ngisazangeke ngesikhothi sehlakalo lesini ngiyazisola kwamagama. Indoda le-ke lokhu-ke isebuhlungu ngoba sasidakiwe la wayidakiwe. Yimi Immaculate Ngwenya ngilapha eSouth Africa-ke impilo singizimela ngibona ngani kuzadubuka ngitshaya luvalo angazi hamba sithi ne-court. Sikuhambile e-court bathi nxa ulakho kusithethe uhambe njani. Incwadi yakho yabhala kudala ngabona ngoJanuary. Shame. Thele e-court lina ngendaba ukuthi usuhambe wathi wavulela-ke indoda yokhazini wakho. Sethi ngiyalithethisa mina lingakwenza so. Ke lenzani igender ka-Eva. Hayi baba uzothetha abantu wakho igender ka-Eva sikhathazile emhlabeni. Asazi ukuthi ngidlani okwenza ukuthi-ke isonge kanje. Awu madoda ukutshela ingoma zesplash ethile azithanda wathi ukutshela amajalisa ngokwakhe akulala ziyawa kumnandi lalikholisa akulala ziyawa bajalisa pet umunye pet bajalisa sihlala simthanda upet. Just
vela kuphethe majalisa awulala ziyawa ke wizwa kamnandi uhlelo lapha kwangisakhumbula ke live. Cela share the page, like the page, subscribe so that you don't miss anything which broadcast live on YouTube. Thina bangani bakho postelani thathani page jikelani bangani jikelani so that bezwe izindaba zabanye babo phela kusasa kungaba nguwe andazazi into zangikhona kungaba nguwe siyabonga lawenzayo nangu Trevor Madoda madoda njani Trevor Madoda ngikhuleleke esiphezini duzane kubulawa ungakude lapha ke ngaze ngakhula ngazaba ijaha elidala ngazodinga umsebenzi edolobheni ekhaya kithi kusesiphezini. Iproblem kwabuya ke abantu laba bazogebha lo muzi kababa begebha ke okuthiwa ngotshekeja igolide la bantu babesowosigodini lale bengabale eMpumalanga. Ngitheke mbona ukuthi le ndaba ke sebehluba abazali bangena lemasimini ngabuya ngatheleke ekhaya ubusuku mina bese ngihlala ngapha phela ke eJozi ngafika khona ngale manje ngizibakhona laphana ngihamba labafana amabili yebo ungayibiza ukuthi ke yini kodwa hayi sabonisa la madoda ukuthi lapha khona ke kuzozwaphinda sabagombolozela ke sathamba sobamba babili sathatha ke insimbi yokuthina uzobulala umuntu wena insimbi yokuthina safetezela ke izitshadala azichiya amadoda aqamula ngamshaba aqamula ke iminwe yonke lamazwana sa driver back azange sitshenzwe ukuhlala ngapha sa driver back sabuyela eJozi akulamuntu asibonayo nakathesi ke abantu bacount ke balinyazwa abanye otshekeja ngizothi abayizilima labafana khona abazagcina angeke ukholwe umnyaka ka2019 lapho ke ngagcina ngibona ukuthi ayi sihlutshelwani pho ngachiya nchaya isifayo sazivuyelela ke eGoli ngilapha eGoli ngizama ukuyela ekhaya umnyaka opheleyo hayi ngathola ukuthi ke akulanto embi kodwa hayi ngizovalelisa angisabuyeli kulelana lizwe yimi ke uTrevor Madoda wathi siwaqamula abantu amazwane wonke leminwe Trevor cha abantu behlelo ukuhamba mfowethu Trevor hayi ngicela ke ingoma ukhethile ingoma zawane ngathi ngakunika ke ngangidolela ke ingoma eka t-shirt intaba ezibude zingumasethela yole nazi ingoma yakho
yebo ngithatha nesikhathi eside ukufika kuwena themba lami. Komevela kuThisha Nzuza indaba ezikude zingumasithela Ethel Mhlophe unjani Ethel Mhlophe wena ke ubhala ngabe Ethel lincwadi besitshele ke uTrevor Madoda wathi ebhonkola abantu bhonkola Ethel Mhlophe na ubhala ngabe Ethel sabona Ethel Mhlophe Chisa kuhle ukubingelela lo hlelo labanye bakosebenzelayo. Mina ngintombazana umbe ngumama ole 31 lanxa ngelamntwana ezisezwe ngabantwana. Inkinga ngilayo ukuthi sivuseni lengokwami ngomnyaka ka 2022 lapho ke abuya eMadabu kaWusa. Utheke efika ke kimi eMadabu kaWusa ke njana vele nxa efika evele etshwaleni landani yimi ngivulela isivalo wabe edakwe efile nya manje mina njengomuntu engisithandanayo ngabe ngumdonsa ukuthi kahamba ayegeza ngoba ngangizwe ukuthi uzinuka amagiqo ngithe ngikhipha lapha ke impahla yakhe epipili ulokhu ezigqokele ke iplastic condom baba le dot yakhe ayikhiphe phandle condom ngadabuka umsakazi wacela sengishaya ngamshaya vele ngabona wayengenamandla ngamehlula silapha ke egoli kwaba umsindo onzima ngadabuka ngathi ngaba labo BP ngapha konke le plastic wayela esikhwame kutshengisa ukuthi umuntu lo walala emoteni manje kuseni isilihloze livalekile ngimbuza ukuthi pho lokunga wathi mina yimi ngilamanga ulele lami ngase ngigcine ikhona ngathi njenganini sekambunga ngani ukuthi wena mina lawo silala sivikele wayala wathi mina yimi engimfakele icondom lana ngelamanga yena ubingela condom satshela ihlobo waphikisa kwaba njalo so mina ehlobo ngingazwa nje umuntu olilema so now I've decided to divorce. We are on separation now because I cannot take in nonsense of being cheated by a man, especially a useless man like Useka Bongani. He's a useless man and I don't give a damn. Yimi Ethel Mhlophe ngilapha ke anginamntwana kodwa vele I won't tolerate nonsense. I'm very smart and beautiful. Ngimuhle hlandla ngumzalelanga uPopeye lo ngangiyini namuhla. Uyancenga kodwa ngeke ngoba qabamanga. Ngavuma icala lakhe ngasiyakhuluma kodwa sipethi kavumanga ukuthi uhleze ngiqile. So mina vele ngisomuntu okudlalela bomama. Ungangenzani ngiyakuchiya. Bye. Cela ke ingoma unjele ke ingoma. Ya. Kwesabe kaloku bomama gender le la othi siqala futhi kanti gender le eka isiganga sithembe kangaka igenga kaDamu sithembe kangaka kanti la ilobuzanga khona andabona leliyazondisa ngabomama le ngoba ke liye phupha ukuthi selamba likhulula uchapha obungaka kodwa ndithanda wawuvikela nxa udake ukuthi uyakwanisa ukuvikela kuyajabulisa ke lokho mfowethu ngoba uyakwanisa lokhu ukuvikela ya wavikela baba wabuya ke lokho ethwele ke egcwalisa idoti yakhe laphana udelela umntana onye umuntu udelela okukhulu ongaza kubonakala balani ke incwadi zeni ke zibuye ngapha ke njengaye ositshayele umlaleli wethu
u-Ethel. Siyabonga we-Ethel ngokuhle kosibhala kwakho. Ingoma kuthiwa ufuna lana ingoma ethi Nomalizo. Ngiyithola Nomalizo. Hayi, othi ngenze so. Wathi nguchayelele enye futhi nawe ebhale ngiyayibona la. U-Ethel. Uthi kadlalo u-Ethel. Ungambuluzela. Asekuchayelele edala Kids. Ya, uyayithanda le ngoma. Iyachisa. Iyahlupha. Ubeki
bese kuthela ke Ethel omhlophe ingoma ke ekhathazeka kakhulu Talomkhize loMampisi ingoma yasethi ke abathandanayo abathandanayo Ethel Ethel kadlali sicela ngebhala ngumandla moyo ungabe umhlaba mandla moyo baningi kakhulu emhlabeni ngize ngazi lo mandla moyo Australia hopefully kayisuyi mandla moyo Australia chisa ke uhlelo yilo siyabonga ngisuka ke ekhaya ngomnyaka ka2015 ngalubhekisa ke eMzansi Afrika lapho emvike khona eSouth Africa kwaba lobuzinyana kodwa ngawuthola umsebenzi ngaze ngasebenza into engihluphayo ukuthi ke ngithethe ke passport yami ngithi bayimfakisela ipermit amajita bangenzele yonke into bathale passport bafaka ke yabuya ke ngajabula kakhulu ngoba babese basebenza ke eHome Affairs ngazama ukuthi ngibuye ngayo ke ngoDisemba ka2016 ngitheke khona bana ngiqhuba ke passport zahle zangikhalela bantatela ke passport liyana bambuza ipermit ngithethe ngapi uzazi ke azake lihlunguzele ipholisa leGolelela ngazama ukudisa usizwa khona umunye wayengadizi lokudizela bathi somele mbophe bangithisa ke emotweni sasambayo banthatha bangisa kokunye kuyinkamba ngobokhona phana ke eBadbridge bacela ukuthi ngangile 15,000 be 20,000 ngangeke bathi bangamphelezela ngedinga imali eMessini ngayithola le mali ngangile 7,000 yonke ngangilaye le bank bangisa khona bangibuluzela bathi bebuya ke lapha nalami bathi zadlulisa babe vele bengichaya ke 5 years bempana indlela leke mthazi buhlungu umsebenzi ungibalahlekele sengiqala uzama ushokola kutsha lapha eGoli ngoba ngihlala kakhulu ngabuyelanga emsebenzini ngiyadinga kodwa ke into lengizwisa ubuhlungu chisa ke ngicela ukuthi abakithi baqaphele kulawo ntalamanga bakuchanga 10-0 bethi bakulungisela izinto ungalandi into zefake kalezi nalapha ngicathile akusebenzeki 5 years yami yakwala nzima ngoba sengikhala ukuthi ke ingakwala no 10 years 95 years to 10 years ukuthi wabhanwa kanti babhana 5 I thought babhana 5 years hayi wena uthi 10 years angwazi 10 years le yanyana 10 years 2026 lapho yaku eligible wazela nhlanu libonga kakhulu kuhlelo ngisakhumbula ngivalele silelo Dodo DJ producer ikalongeza Chisa Sibanda chala ingoma ethi yafanya duet ekhaya sekhumbule ekhaya bye siyabonga Ekaya ngambuma mhlala ekaya azolezi insuku lo baba sewasiya yena ekaya ngambuma mhlala ekaya yakhala intombi kababa yakhala isililo songazalanga intombi kababa yakhala isililo songazalanga wathi amadoda nangisele amadoda akasibengilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka okwani wathi amadoda nangisele amadoda akasibengilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka
wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenya ongabuya kubaleka wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenya ongabuya kubaleka uyakhala umama Kaya, Gambuma, Kala, Azole Sinsu.